bajang. Apa bedanya? Yen nak bajang ekor kene. Mesti nak jual. Nanti siapa tadi anak bajang yang nak jual? Kaku. Oh kaku. Yen nak bajang nih nung ekor kene. Yen nak dua langsung punyuk kayak mau awak isi. Cerong ngisiran tunggu penginjak. Mana jual tu subung idang ya? Uleng di ngencah beda nak bajang yen nak dua. Dia bedanya? Yen nak bajang ngencah. Nak bajang yang Uli pakaiannya beda. modelnya Pakaiannya ketat. ketat. Muka nama kalau aduh. Oh itu? Aku pingin tipis. Boleh tak? Yen nak golek. Again. Ale tembok seret cepler. Boleh tak? Langsung kene joloh gitu. Nana mau bawa asal mau keluar kerauhan kok. Again. Adeng-adeng. Oh mesti itu? Menjerang bede pangnya ulung tamu di padang. Saya mesti ketat-ketat. Sud tuh malah ketep langsung besar. Arti siapa? Weh, Uleng dintut menang. ulin tut kenapa sih? Entut nak bajang aja entut nak tua beda. Kenapa bajang ini? Entut nak bajang sopan. Again. Ngesah itu? Sah. Iya tut nak gua. Nanti bisa gitu. Jin nemu misi resleting.